Wasimshale intandla bazalwane. Hayi sinemandla lesingisi siyangikhama bazalwane. Make Sidiba ngicela ukuthi osehlisa na uthi ake nilinde nithandaze. Sehlise lesingisi bazalwane egameni lika Jesu just for 3 minutes. Angithi yehla moya yehla moya Angithi yehla moya Siyabonga bazalwane ukuthi aphinda abuye make Sidiba la atoqhubeka bazalwane athi kusinyakadisa ngenxa yesikhathi siyaphuthuma egameni lika Jesu because ngiya understand ukuthi tihambe litethu atiketi lakithi kuphela khona la tiphuthuma khona ngenxa yesikhathi singaphakama bazalwane sime ngetinyawo tethu as we are welcoming our father, the bulldozer, the teacher, the caterpillar, the preaching machine. Egameni lika Jesu Kristu simshayile izandla egameni lika Jesu simshayile izandla nimshayile ungayeke ukushaya izandla ngakasho. Hallelujah. Ake sovusele makhelwane